Wardom niliklar at BP, pinya birta ang tonpen arjuik tham. Jurikindeng Police Station ke parlo Jurikindeng tirang romikar Chandro Hanse supor Rahul Hanse kopi koson apoloni apiso soapan o tikang bupsi konatni kaju Rahul Hanse ke kaju aporahut asopua bang keso hektik pusi achor pen aong saratum nang pachini don dia kengkibo la hui lo tamena na phit ong nang bat ong phit ong nang bat doktor long paklang nam nong lama paklam lo doktor tom pilo nang than done abia ti ponot pesna pu kopia ke so polo ada nang litu ma paklang nam ho nang than done doktor tene pada nai klang ge malaria pese malaria Rahul Hanse achor pen pachini pona tengke hem pen kita mahutta apiso phan thang ta than tekangki la pen phone le call sita receive chit sita chingkidun pamme me pusi nang pachini dun si pono ko sita me bon sita me nilik tama hin pen tangka be han so ja jalan ta yor lap lo api ja jalan ta yor lap lo nilik ko man tanang lang lap lo sita tangka posa be yo ni sinan kita ko an bikang intela nang licor abang nah kido mane nili ka jini ne sita nili phana i pu ke Bengaluru sido pusina na phi nili phana i than lo Bengaluru damje poisa lapson na nang kilo do mahala dakpen nang lo le poisa nang lo le Lasina hokle do pusi tame hem chewang se rak nang ji lapen oso ke so pusi tame nang chelang dun nang ji pusi choning ri lapen Jurikindeng Police Station along pusi tame prabjin pen hem kapachiwang ji aphan lam the pale dam lopu birta rip dun long lapen kisto kachilang ji aphan sida me ke theki ding atum aphan nang rap dun tha puta choning ri pon poisa na se nahi sita ala he ke sita poisa me la nahi se poisa ba na se nahi hokle du pustame alangli Rahul Hanse alangli na hokle du pustame ladak kapjin pen alangli pisu alangli apisu asu aphat nangching hon rat ladak alangli puthot alangli ni su dolang ni pisu dolang pu alangli jongsi chumat hadu dolang te un anake prapen bangke alangli boha ana chupang ye phansi ni bilin pen tuning ripon News report KATV News Karbiang long hen pi la kiti fu rong sopi hen lo rong sopi jong si ke ter ke air pensi pleng set plote rong sopi ar lo kanem chu kanem ui pensi kai ke sitami tok mon ko la si kai ke ta interjir la pen klar et pen jong si rong sopi ar lo do plote ok prana pan sitami miss sen po la si di fu municipal board hin pen rong sopi ar lo ke pang terjir ji aphan pura ke dam tang pai pai ni pai trokar ni di fu municipal board hin pen son phoaron pathik pondo Kipathik pon son po laki kulat komchen angkang sepang tur et nangji kulat atheng no long akiter an kanem ui tang plastic pen dang lok kapre kichu kamen ui ason kulat atheng no bilongli akiter ason ke thavet japan mesen apen klar chena dustbin chibi ponangji এক মতে আমি 2000 টাকা ফাইনৰো ব্যৱস্থা কৰিছো যদি দিনৰ ভাগত পেলোৱা দেখা যায় আমাৰ বোৰ্ডৰ ফালৰ পৰা ফাইনৰো ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে তো সহকাৰ সবৰ পৰা আমি সহায় সহযোগিতাও বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ চিটিখন ক্লিননেছ ৰাখিবৰ বাবে সহায় কৰক কিন্তু আমাৰ এভেইলেবল আহিছে আমি কিছুমান ফেষ্টিভেল সময়তো দিয়া হ'ব আহিছে কিন্তু আমি ডাষ্টবিনখিনি কেনেকৈ ফিক্স কৰিব ক'ত ফিক্স কৰিব এইটোলৈকে এতিয়া সেইটো ডিচাইড হোৱা নাই হোৱাৰ পিছত আমাৰ ডাষ্টবিনখিনি প্ৰভাইড কৰা হ'ব Street angkang arlo jongsi keter ason warlong le jongsi wardet pulote surihini adimalong amad adai chitu nangji lapen ajo professor ke papi ansi akiter ke warje adimalong wardam nangji তাৰ পিছত পেলালে তেতিয়া আমাৰ ক্লিননেছ হৈ থাকে নহলে দিনৰ ভাগত পেলাই দিলে ৰাতিপুৱা ভাগত আমাৰ সাফাই কৰ্মী সাফ কৰে তাৰ পিছত 12টা 1টাৰ পিছত দুপৰীয়া পেলাই দিয়ে বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিলে তেতিয়া সাফা হোৱা নাই বুলি দেখায় লেত্ৰা হৈ আছে আমাৰ টাউনখন তো সেইকাৰণে সবক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো যাতে আপোনালোকে ৰাতি 9টাৰ পিছত সহায় কৰক আমাৰ সাফাই কৰ্মীক সহায় কৰক আমাৰ চহৰখন সাফ চিকুণ ৰাখিবৰ বাবে সহায় কৰক আৰু লগতে আমি অনুৰোধ জনাইছো আৰু এটা এনাউন্সমেন্ট দিছো
যে প্ৰাইভেট হোল্ডিং টেক্স যিবিলাক বহুতে দিয়া নাই আজি আপ টু ডেট বহুতৰে নাই আমি সবক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ বিভিন্ন মিউনিচিপাল বোৰ্ডৰ ষ্টাফবিলাক সময়মতে দৰমহা নাপায় এই ৰেভিনিউৰ পৰা আমি এই হাউচ টেক্সৰ পৰা কিছুমানক দৰমহা দিব লগা হয় সেইকাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকৰ প্ৰাইভেট হাউচ হোল্ডিং টেক্সটো সময়মতে ক্লিয়াৰ কৰে আৰু আমাৰ ষ্টাফবিলাকক যাতে চেলাৰী পাবলৈ অলপ সহযোগিতা কৰে আমি সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিবলৈ সিস্টেমেটিক পৰিচালনা কৰিবলৈ আপোনালোকৰ সহায় বিচাৰিছোঁ পাতয়তে পেন থেকদুন লংলক পুলতে আদায় সদ্দাক পেন এনপন পপুসি ডিফু মিউনিসিপাল বোর্ড পেন পকুম আলু পাংদাক পন 2000 ফাইনটো লোৱা হ'ব যদি আমাৰ যেটো ট্যাক্স দাৰোগা আছে আমাৰো বিভিন্ন ধৰণৰ সুপাৰভাইজাৰবিলাক আছে তেখেতসকলে ফলো কৰিব তেখেতসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেখেতসকলে কালেক্ট কৰিব ফাইন নিউজ ৰিপৰ্ট KATV নিউজ Karbi akai jusmet karbi chor klicho phijotum anabangke kewangji sensa sahut honghari pawangke nim along chitok dunang popura pangdak ponde raphi kapre katuma bangke kachidon dun deang thek chipaklang dun ringti lapen kapre katum abangke ning du kachipaklang atum sitamido bonta bang so putha kidam tang pai ni phai trokar ni KKCA kongchun bang Wilson ti soi hin pen kani je pona tengke karbiatum jusmet se kachwar kliatum anabangke honghari pusi chitok dunang popusi ing je pon honghai dina po karbia khai ke honghari bek lo mane hem putun banta hem ko dhormo bota ha dakdong bang ko atong do ni la hai chini onde lo meni ga chin dila teng bang ke bari the tum ta dolo temene el tai si aro rim lo po moi tum ching bai ching sai bom pole honghari anim hinu Hindu pene hempu anim hino bari the anim hino pe lage munita tum asong se ni je rat tum ni je ke ante hala rat tum song lege the gali rat ke the posi rat tum honghari pulo tang te honghari lo hempu te hempu lo ta ni tum asong pe ni pudam bangke honghari lo athema Facebook news along andak ke viral long ke the long ta sop ta honghari lapun non alom kahuri sai dhoroma men pen ajok penang an dhoroma song ang bong kacheton te dolo Suang bong karbi richo pen ki pangdak honghari si karbi chor kicho phijotum anke India sen sasalong chitok dunang popu data phit penang an kachiton te dolo Suang bong pen puthot karbi kurusar chingruma mai KKCA kongchun bang Wilson ti so hin pen tami lam the chipiklang am ti ta hai ri de lo ta hong long si pon ana me thele ri ta hong pen nane la roi pe a jeng pen tiklu thek plot ani thek plot peng le ri ta do le ri ya jala se men le ri ta non dam tangan ke hong pen sai din la pen munit atum hong pen sipir the ar nam long chili thui hemalo le me poing gali hemalo le pi gali ha hong nai an ta nei na si ki chi huta ke cheng ta hong pe si bang lo ki ju ta hong pe si bang na si hong hai dina ko karbia khai ke hong hari bek lo non malom thorom alam pen kachihuri sai alam nim kachitok dunang jipu aklama bangki honghari pusi chitok dunang po Laki ki ong dung atum ching ki chithan et chingwai et la pen tarlip et pensi kachirai alam si honghari pusi chitok dunang popu kachirai alam thia bangki thang nat kaning je dun ji alam amat si awelu pusi KKCA mai phu teron sang ho pen ning je pon Arnam pan ke hai ke hang dun ta mehen lo duk ga ang la ang kroi kwa hamu abe pin la ke la tumla ko peloma lam ki lam phong sai dak sai pin kuru sara teman tengke alang liki ki khanja panjak tong am nam tan dolo la pentum kuru sara tong ka ta kang ti don lo la pu nia amai nang je tong don mang ke la si li tum non lom ka je than hur ka che velo la ke li tum hakku benda hala hong hari pu chini dam de tum duk pik lo ti tum kuru sara tum se charju ti than si li tum kuru sara tum ben ki jong ni ka li la ke ni tum ke kuru sara tum ke kar liya tum sita me rong rup ka bochi ka somsi tum kerok kerang pona tum laki tum rong sar rupa sar dolo lapian me kara sar mar pen cheng lok si tum WhatsApp News Report KATV News
Asama kang pialong Sarkari High School, Higher Secondary School lapen college ki charli atumapan Assam Sarkar pen kipanong pi Mukhya Mantri Nijut Moina Asoni lapen Mukhya Mantri Nijut Babu Asoni pu skimamen pen ki pipon ason thak taxi Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong District hinia parman pai ni pai trok arni Sarsing Teron Langkung Habe Auditorium Town Hall Difualong Sitami Karbi Anglong Autonomous Council Education Department atumpen chapatir piponsi Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong Pinsomarapai Kadukavi Bangsuri Kebra Pharo Trokra Troksi Kebra Kethom lapen Arlo Somarapai Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong Kedokavi Bangsuri Troksi ra Pharo Ner Kebra Trokner Kebra Troksi anatum aphan check ron pondo Halapu Karbi Anglong Autonomous Council CM on Parta MLA Dr. Tuliram Ronghang Mai Judet pen Pirangkia Thengno Kaninje Ponke Assam Sarkar pen Kicharli Ahin Kiba Prangdun Jia Pan Pura Sopin Soarlo Atumapan Mukhya Mantri Nijut Moina Asuni Lapen Mukhya Mantri Nijut Babu Asuni Pu Amen Irponsi Assam Angkang Pialong Sarkari High School Higher Secondary School Lapen Sarkari College Kicharli Atum Apan Check Kiron Pondo এই আঁচনিটো গ্ৰহণ কৰা হৈছে আগৰ পৰা চলি আছে এই আঁচনিটো মাজত নিৰ্বাচন থকাৰ কাৰণে সেই আঁচনিটো বন্ধ কৰা হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচন থকাৰ কাৰণে নিৰ্বাচনৰ শেষ হোৱাৰ পিছত বাজেটৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আজি কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি গভৰ্ণমেণ্ট হাই স্কুল হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ যিবিলাক আছে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ যিমানখিনি আছে এই গোটেইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে মইনা আঁচনি আৰু নিযুত বাবু আঁচনি পাইছে Lason thak thak si Karbi Anglong pen West Karbi Anglong Parman Sitame Nili Deng pen Ron Pondo Labang so scheme lakia kimi kalilo puwai phit sitame kinam tang arni Assam Legislative Assembly MLA kilik kidokwa ka joksi malom so por ington pon kokno Bonta pining surihini ra inkoira trok anikan Parman pai ni pai trok arni Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong District apan puthot ki Charlie Ausum Maratumapan check pajur pon loputa ningje pon কাৰ্বি আংলং এতিয়া কৰ্ম সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে আজি শিক্ষা সংস্কৃতিও লাহে লাহে এটা আগবাঢ়িছে বেলেগ বেলেগ জিলাকৈ কাৰ্বি আংলঙৰ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে কাৰ্বি আংলঙৰ এটা আন্দোলন নথকাৰ কাৰণে মনৰ সংস্কৃতি কম নথকাৰ কাৰণে আজি শিক্ষা ক্ষেত্ৰত এতিয়া লাহে লাহে আগবাঢ়ি আছে কাৰ্বি আংলঙৰ এতিয়া যিটো প্ৰাইভেট স্কুল কয় প্ৰাইভেট স্কুল কৈ এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলবিলাকৰ ৰিজাল্ট খুব ভাল আপোনালোকে চাওক ডংকামুকাম আদৰ্শ বিদ্যালয় স্কুলখন যোৱাবাৰ প্ৰথম বেচ এই বছৰৰ প্ৰথম বেচ মেট্ৰিক ৰিজাল্টৰ 100% ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাছ কৰিছে এজনো ছেকেণ্ড ডিভিজন নাই থাৰ্ড ডিভিজন মোৰেই সমষ্টি হয় মোৰ জন্মস্থান তাতে গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাছ কৰাইছে গতিকে সেইটো গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল Bangso check kiron amay along KACCM ang parta MLA Dr. Tuliram Ronghang, MLA Lunsing Teron, MLA Niso Terangpi, Deputy Chairman Raju Tiso, KAC Education ICM Richard Tokbi, Karbi Anglong DC Aryang Saikia Pendanglok Inspector of School Rensinging T College Professor Anparta College Kicharli Arisoy Jangatum Pen Chitongdu. News Report KATV News. Pinya Birta Kilan Sikang Tonlo, Domi Thakme Kardom.